I te EPP wā wharerei roa tū Hiti FM ia Karen Tama, rawa i ohipa o ia i te whare tama hau no puna au ia. Wā whaite mei ona i te mautuha a ohipa atoa e weinei i roto i te epu no te whaanana tēr aia i te mautamari. Te orara ai o nei, te vera, hoi tumu pro i roto te awe. E paurua te mahana, te vera, te mau whainin era no te whahauti te tamari. E te vera, te mau mama, te hare mei, e te mau papa i roto i te whare. No te awe mei taratou mau tamari. Te vera, paurua te monire, te nahia yoga, no te mau pramitua. Te mahana piti te vera prohi ana to te riotip e Cafe Paron. Te mahana toru e mahana pē, te whainini ra mātou te mau hauti no tamari. E shohoa te tumuporo o te awe. E te mahana maha, e rawe mātou te mau tamari no te whaapu. E te mau metua no te hamani te maa, taratou i te, taratou i hina aru wha i te teimo pramama. E te wharine ni mātou te mau utua whare e tamari i tō rātou mi tō rātou nene rā tēro atu i te matahiti e pē matahiti tō rātou. E te vera te mau utua whare e tamari i rehei tō rātou. E whare i tō mātou, i te mātou e opani e hare mei toa, no tramia e miaurua nā tamari i hare mei oni. Te e awe, ti roto mātou te awe no te mana oroa no te ie whare, e pē matahiti tōna te awe, e miaurua au tau ohipa oni. E ere me tāmuni ore, nen heo tau hare mei, paurua te mau ohipa oni, me tāmuni ore. Hare me no oto e tau mau pratamari, e awe no me tamari, e te mātou e rawe te tamari inoa. E hare mei te tamari e te metua.